Yes mutayi wanje kandi nbani jeno miso kwa nkusima kandi sima jeno miso kwa nkwebaza nti eyi wasabana okora onakorera izo wasiba kurungi ate bari wasabana okora kandi bani jeno miso koreka nkusima abwemirimo yo kusabana okora onakorera izo. Yes kabari cyo kandi bani kujanti batu jeno miso pono kwa tumanya updates okuruga omukitongole cha Abegi Foundation. Abegi Foundation ekitongole chamani nibatakora kujeno miso koreka ni kigambo munoga akuyewa bwensonga zo kujangunzo nkacho cyo kine ebikorwa byacyo koko bajire tsoko tujena parampara ser by seri. Yeso na kureri zo bataza kugenda mu cyito cy'ukwatirana ebyobwegese ninga education okuruga Abegi Foundation izukangu kuyanabaho ombwe bizibona obutora mu district ya Rubirizi titukarebagaye ekintu cyone cyakwaza kwa jeno minsi kureka ncyamba abantu nkaba mu cyukwatirana education Abegi Foundation akasama yagira tikamba kwa jeno minsi kureka ngana sukani nyamba amuntu wa buri kiro acyukwatirana ebyobwegese takwara kubasisira obuyire enza kwanza twatambaro parampara obwati ya season yo kubanza ninga si semester yo kubanza Abegi Foundation ikakwata abana abakwika nko muri musanzo ninga mukaga nanta kubiya kurungi babasukwana bagendo misiri kureka ngwaza ombiyo kusoma university atkwate na nebya medicine ninga si ebyo busaho ikani izukangana na Australia na okwezo okuninga si tamweji kandi nawo ariwo abo basendikireyo okureka ngo asukwana bageno misiri kureka ngo batandika emirimo yabo ebyo bwegese koko kusinga munoga no kwenda kureka ngo akiri basukwana bageno misiri promotinga ebyo bwegese. Abegi Foundation nakujati wenkawe ayine kitu cyasoma kwana jeno misiri kwana akora akureka ngo asukwana gabanona n'abantu baburikiro. Yes maro hangana cyo kwana leta umuntu ningasi rohangana cyo kwana rabero mbantu kugira ngo atubo ati nseme kwana leta umununuzi bono Abegi Foundation abiro umununuzi ningasi David Katureebe yamaze yafokasinga munonga achikwakirana omuntu wa hasi kureka ngo yasukwana jeno miso no kwana yamba. Yes ebitune binje munonga bitone tugire misuka tugamba ansonga tarize muna zimwe akokanya rakoreka mutumanze tugamba kwanyonchera kwani ndeta bweno ndebe aba bantu aba bo bari clear ninke ntora kwazo twagamba na Ivan Francis akandi babasukwana tugambira embera ko koreneta. Yes katuronde Ivan Francis kandi we abasokwana tugambira na rugankai kandi we ikintu nacukwasaganyata embera ne tambureta etreke ngo ikintu cyasokwa kiba live and clear tukwekiri mutayi wanje nibani kujanti kandi umurikiza embera ko kore ne tambara kurungi monoga atureture kandi ya Ivan se muturanguti abaho ikatureke kutasokwa tujitwaye ngo because nono kimanyango embera ko ko wane tambara ko wane jeno miso. Oine rama UG maje kiriada incredible. Yes twafuna chance basokwane rabamu twaturebe into biri kiria akande biri biterevu mbane kujanse cyo kwana okora ntwakire cyamani. Yes omukoro Ivan. Yes uri korunje mukamanje nasiba kurungira mawasibota live and clear ambeho za KR online radio and online media news center. Yes antora kwaturonda kumanyaho Ivan amazina goge nyine ne bakwetoha kana urugo mu cyaro ki. Amazina ganje robanyeta mwanje Francis Ian ni rugo mugombara ya Chwamba Chambuzi B. Isajori kai Jesa Kampala Bunga Chokanyimpura Buziga. Antona kumanyaho achikwatirena na ebikwatigena na Abegi Foundation oyine kwekwe kwatire mu cyito cy'ukwatirene education. Yeah. So in the Ejesa Somera King St. Augustine King Caesar University Nesanga Bunga. So through David Katureebe Foundation ninga CDK. Yes kapasa kumfuna scholarship ninkola BBA ninga kweta Bachelor of Business Administration ya went and chirendi Kazumu August intake. Yes so na za turumuza kuheza weekend yeah
Okay, antwenda kumanyaho omumbe kuranga DK Foundation kwatiraho ombye bwegese kurenga wasokwano jina munonga kuranga watanka university yawe. Twenda kumanyaho DK Foundation. Enkoko wajango yarine kwatire kureka ngo wasokwano jina misoro nukuba no tungura ebyo bwegese byawe. Tugambire kuwa urira makuru ngo DK Foundation eza kutwara university nice cyakwizira umutima ninga se okusemerwa kaba okuta. Nkanye nk'omuntu nkanta kusubira kugira ngo ninza kuza university this year. Yes. All my plans were scheduled for next year. So kina review opportunity jarabo bagira ngo to applying. So nkajya applying ndebe kirarigeyo. Yes. Cyangwa kina bendya twaramba teresumu. Abantu bagira ngo reporting day nebiro avirna chumwe yo kwa munana. Yes. So kanta kubasa no kushikiriza ntumuntu yaza isumira yaza ku reporting university this year. So ni ntwaro Mugisa. Gukwebaza director wa DKF. Yes. So kureka kugira ngo nkita na tekateko nkita abana bakubwa bunyaruguru. Kugira ngo promoting ebigwegese umuru bunyaruguru yito. Yes. So ni ntwaro Mugisa kumwebaza mnonga. Abokora na abasa na tufunda scholarships nkezi kandi abana turumutu ziganyiramo. Yes. Okay, wewe monoga akatwe tukorekira insako tuza umunsi no kwatugarukira isa yona twayenda kugira ngo tubasokwa tugambona niyo. Okay, wewe mnonga rama. Okay, kandi izuka ngo bamwita Ian, yes na soza musire Ivan. Bamwita Ian Francis akani kwa sokwana tugambera kurunji munonga amakuru gesho cywacoreka ngo agana mazima agitwa tugene misoko twereka kurugo mu kitongore cya DK Foundation akandi izuka mutayi wanje bani kujanti eco kwano kora cyo cyamani ari bika ngo sokwana gira kurunji omiso no kubano cykwasaganya mparapara rama yuje majema jekiria anokureka ngo sokwana jene misoko twereza ebintu bije munonga. Yes, telefone bani kujanti cyo kwano kora cyo cyamani kandi mutayi wanje izuka ngori KR online media news center KR online radio nitaje no misoko atwereka ebintu binji munoka tebe kanisa gendana na muntogo akoreka ngo natukunda entunguka utaka basa kwano jeno miso na rukoreba burebe kisane just nebikorwa reka turebe ndizo kandi abasakwana tugambara nawe we nachukwasakanya hata tukakire yabitiwe na kureka ngo twasakwa tubiteka level no mayanyo kajana tinyine kuba ni jeno miso kureka no pereza updates akande zamazima kandi zicire akanya mbani ko no muntu owentunguka atari wentunguka ninga satari webikorwa yone mbani kusibara reka twasakwa turebe twasakwa tugambona na Aneti na watu gambere embera nkoko zifitambara. Yes, okay. Wenerama yoje majema je kiriada incredible. Twatabara kurunjo miso no kureka ngo twasokwa twasakanya porapora. Azuka kandi bari kujanti ekichwa kiri cyino kimenoka kandi kureka ngo twasokwa tujeno miso pora. Iwako bana worikiriza ekichwa kiri cyino chamani munoka. Ekitu ni kimwe cyonka no kureka ngo wasokwana ugenda kurunjo omiso no kureka ngo no supportinga ekitongore cya DK Foundation akandi tukugenda omiso kureka ngo tugambana na director wa DK Foundation David Katureebe akastama yatekateka ibintu bingi yarango no mwana akuruga side za Banyaruguru kandi yarango nezarwa ey'Abanyaruguru ukaje atinyere kwa ninje no miso no kureka no supportinga education omuru Banyaruguru shika mutayi wanje ne bajango butasoma n'endwara kuko tungere chance jereka ngo asokwana ukikosa akandi cyabasokwa njero miso kureka nkikuyambaho omubera zitari zimwe na zimwe. Yes, mutayi wanje ni kujanche cyo kwano korane kintu cyonka aribike ngo asokwana jeno misokwana subscribing no liking akandi wasokwana jeno misokore kano tunga ebintu binji munoka zuka ngo ene rama yujema je kiria ada incredible. Okay, izuka ntwena kwatureba kuruga Roberts district yatunga okwetegeka ngirango kikakire kintu chamani munoga akonka kandi izuka ngo twatambara parampara tubatureba challenges nyingi
katugambe na kandi na omukoro Rachel ntera ababona n'abana abari mu kwega akwatirana ebyo bwegese bakorabera omudike foundation kandi atobuhati tsoko Jeremy soko tukoreza ibintu bingi munoga ukureka ngo soko kikosaganya mpora kandi siko munobora hano and live and clear. Yes kandi mtayi wanje nibani kujate choko bano korani chamanyi. Yes hello wasibaje nasiba kuronje izuka ngo live and clear kandi turiyo tugendana KR online news center online radio twenda kumanya amazina gawa barakwetoha then mbaso kwa ndoni gera kubanda kubuza ebibuze bingi uragamba na rama UG. Hello nanyenda kumanyaho achikwakirine na achitongore cha DK Foundation nkoko kuchimanyaho amazina mbanyeka cyo Mukama Rachel. Yes from Fizi district. DK Foundation kiza kujimanya via the scholarship that I got. Yes Nkoko za Fizi University. Nkoko nizire kujimanya. Yes yes ntona kumanyaho Oboria University kandi toreke enekwe kuyambiro ekakwatiraho kandi bwanyuma yo kukwatiraho ukuza kura amakuru ngo batanika kukwatiraho okay hurota nikashemera mnunga nkamanza nasima Mukama. Yes abokuba bubuyo binabire mazire ndaka kumurikire wangana mazire bire bindi ndakagira university kandi kanya mazire kinya siyo bire bubije nkamaza nasima Mukama kandi nasima na DK Foundation. Yes abokuba bakatukore cyo muhindo muhango mazima. Yes that's what I can say. Aroberizi no rugasaide ki Ndanya kasharu na ruganya kasaru. Okay ntona kumanyaho toreba ngo ori no jeno omiso ntona kumanyaho niko cye yero no soma aba akoreka ngo wajeno miso kora no kirize kiroto cyawo niko cye yero ni nkora bachelor's of business administration degree. Okay yes okay Rachel ntona kumanya ekindi yonkiwe nikakigambo cyecho akosaka no ugamba bwanyuma yo kutunga basarage ekikuri ekyo kugira tukunka mazima DK kankwatira mbone sime kwani tuyira cyo kusima nikakigambo cyamani cyo kosaka no ugamba okujya ngo murikiriza abasokwana jeno miso kuba nafuna advice kurugariyo cyo kubanza nimbaza kusima DK Foundation. Yes Echa kabiri nimbasimira aba scholarship y'abampire kandi nimba promising to do my best at the university not disappoint them. Yes abokuba nakwara kubi tubakagira muraro yo kugira ngo bundi biza bagwe ba admitting abana bandi abakuba bahereza scholarship. So nyonko mwana obahire scholarship nimba promising to perform very well at my level. Yes that's what I can say. Yes we bari muronga nsoka tugarukira atwahora twaenda gambona niwe mazima katwendeze okusoma kurungi. We bari okay Yes mutayi wanje nimbani kujante cyo kwano kora cyo cyamani kandi izukangu turengera mpora omiso kandi oyine rama UG turengera nimbani kujante cyo ine korani kimwe cyonka rebeka ngo wasokano joining DK Foundation David Katureebe izokanga mbere kikeke cyama ikito cyo kuzerene cyamani nikatugambo nano ndi turengera misokore kangu tuzo ko mutera konkata kwata anabo tubasokwantu covering hano ya tuchitere abantu bingi munonga kukaza kujante neza kubera sell by sell. Yes hello. Yes, hello. How are you? Fine, how are you? I'm okay. Yes. Okay, baranyeta rama UG maje kiria on live and kiria KR online radio. Hey. Ntora kumanya amazina gono bakweto kana urwankayi. Amazina ganje maita inebyo na Aneti. Urwamtaro cha Nyabwina mparishi ya Rwentagu Rutoto sub county. Cyo uraruga Rutoto hanuya? Hey. Ninkashagwe. Rutoto. Uriyo mukiga? Uriyo munyankore. Okay, ata echo ntona kumanyaho ekitongole cha DK Foundation ne koko kukimanyaho linga. Ekitongole cha DK Foundation ni shumanya. Chimpire na sponsorship page shanja Fizi University. Ngora Bachelor of Business Administration. Yes. Kweza gundi kuza kwereza na nketi wajarangwa kwire basari.
bampire scholarship okay. Okuza kuchikwereza chikiza chita tere ka story ka chomera chikankemo yeah ugaje impereza kamara senior 6 nashoberwa mzira wanje akata job ya finance yes nagira ishomera abanyegeso embarita St Catherine yes hanjira ya connectinga yanja tumwana kankuviro ze kushoma ya mzari ashongoreke cha DK kuba urira makuru ngo bakwereza scholarship bakutera kakasaba kujanti tebekanesa obeno agenda niki ekyakwiziro mind zawe kwa direct soro nyo twasaba scholarship natahire natebekanisa nkanyine hopes nyingi kuba nterire sumuka hati nchakano mukashishe nkatemba basi ukuri okwirukangira we sayejo ngirukangira kuba nterire nkahati nchakano mukashishe nkatemba kuba nkanaitebekanisa okay achitwara kumanya kora mari kusoma ningasi obori no soma ni kintu ki ekiwa kubasa ningasi nkintu cyo promisingire kugira ngo nyine kuba ni nkore eki awensonge jenanije ekita ki promisingire kuba ni nkora naheza kushoma ngatungo mu mukaba ni kwate sente yes ngo ku David anyambere na nyirimba nyine kugira omuntu unayamba hakargo mu mbere gumere yes yeah mcherunje munonge echo reka twendeze kusoma kurunje insako ntuiza ntugarukiro takafayo esayona okay wabera obusinje yes mutayi wanje kandi zuka ngo abantu baizo twaga abantu nebinje munonga nchakariza ko ntogero ekindi turebe kintu twasoka nabo tubase ko ntumanya iki kuba ni reka ni koreki no kugira ngo mbase kuba ni kora investigation kura namazima DK Foundation ebitiwe kwa ni ingamba nabikora ningataka bikora akwa mbanyira nzena no bukakafu ibikano muri kizaza kugenda obonde nebya poko ninga nebya politics no ya politics zone niziza kandi nyincho kora ngo ngezo kureka ngo nateka obuzurizi ndeke ngo nasokwa njeno misokwa nchikwasaganya porapora oneraba yijima je kiria ada incredible dada jeno misokwa ndakwereza kurunje mnoga okuruga KR online radio kandi na KR media news center utaka kwa no subscribinga tsoko njeno misokwa tukweleza bintu bingi mnoga nyincha kare nsakusaba turonde ananabandi basukwana batugambera imbera ko kweli nitambara tsakwana tukora seri tuzana no mbazire twasukwa tugamba nabo bone behura bata ukureka ngo abana babo bari kandi ayisomero banyuma kureka ngo bakaremero mcyasukuru Fizi DK Foundation David Katureebe asaba kwana bakwatiraho aisari tiyo tutakarugaho soka Jeremy